Bushia 4, yeah, the penalty shootout no ebesheshe so. This is the penalty shootout between Reverend Obofo and Adom Kyei. The penalty shootout between Reverend Obofo and Prophet Adom Kyei. Ebushia 4. I go pramanu swaye say kiti. And the Empire Ibidra. Who owns the Yesu Moja? Ye frame Obofo konkron. Me ata. Me mreaso. Say me baba didi ankofoni. E mamu tutu mase. E mamu fa me tutu obi. So obi se me se no a, ono so se me. Atade a me kwehie yenti. E na ese me se na. Ma wura atade no. Me ho fa ma ami. Ti a ne nyankopɔ bɔ me. Enti me nye den. Epacho eye adwuma ne ye nye ne no. But mati audio bi na me nuanom ne mabusuafo bi e kwana aso mi nso afrefre me. E ma me no makasa. Na emi se aha papa no na wi ase wo ye bibi na eha obi a ebi anya one no but osusu se eye wone no a e wo se wujai abrante bi ya te se me oblanu ko fi otamole ana odi gumi hu fio le ga gbe bu aji o odi super meal e kan jala ji o odi timatemo e kan jala ji o me vampire me bunkotodwe srama sa abrante e kotosi ne pafaye ana kan oblanu Adom Kyei hunu ne papa ne maame mmobo rolo nyuma na chata ka na o fenches abrante ne yemma ne nana no munyana ni ekake na kan oblanu ka emosobi So yeah, for frame my power extra here for nyina kwaba so nkoso from my channel ye eso nyankopon anfa da yin so ansan kame we de amayen na se yetinkwam dia yindi kan enda na sesanse bibie mu no e wo se ye de aseda e ma obo ade no e wo se nyina ye wo man mu hanum se maybe etwam ehu se ye Lookalike ho nsensem no na e trend papa pa social media no so me tre abel fontain no eso ye wo ho no ma na ebehu e ye kwam ye Lookalike ene ye friend say Mr. Dio name ada celebrities when bebre e Lookalike e wo app so na che say xtra egu na omo edom afoforo no asoa enyina de asakwa kogu eye sofo Adom Kyei Duah nyame eso ene eye evangelist Obofo ai omo Lookalike nso aba na achese yenyina ye beka hu se na nsemu na ayi so Obofo ene Adom Kyei Duah na ase nkasa bi ni ntawantawa bi de dada omo ntem achese we the punchlines ne man yo kuna we nso de ne dia de ekọ ha we de kọ na we de kọ eno mu ena amanfo bi a omo atena se hu se omo no omo ene Adom Kyei Duah ese we nso nim se ono Obofo ese no omo ankasa akreti omo ankasa content se ne sade a entokwa na ekoso we Obofo ne Adom Kyei Duah eso no omo ankasa ebeji ejirem na chese omo ede ho nsensem de ababonti na nansem hu ne behu se video bi ekoso aye Adom Kyei Duah ni Lookalike no behu no nam kwa ho na wodidi na se oni amanfo edidi di nkomo ase o ma akwankyere ne sa ne ma no like oye ni bibia se Adom Kyei Duah na nkasa ebu wo ho so abihu so no Obofo Lookalike na so mu gina park bi so ase omo bobo omo yese na nansem honum no omo di video bi eba abonti na chesa so mu gina park bi so mbo penalty ni de na odi referee ewo mu a chese wo bo mu ana omo de agokansi na hyehyɛ so no na eye yankase ade nyina Mmebusem eye movie actor edi adodo na edinim no ewo eye industry no emu eye Mmebusem ono na eye referee mra na Adom Kyei Duah na Obofo Lookalike no edi agokansi ahyehyɛ so se omo obo ahwe de obaji Yesu moja no de osefata Yesu moja no emra mo de agokansi no ehyehyɛ so na eye Mmebusem so eka ho bi ena edidimu a ena eye Adom Kyei Duah na nkasa the real Adom Kyei Duah na sorry maybe aye edi video ni bi aye xtra papa yi amene hu se ni nipa no bi ede ono no ensense manase wone Obofo ntokwane bi eye ewo app so
papa ebehu ye no anya ne de nto de ho reaction de aba no wakasa ya ye se anipa wodi ne ho yawo kese pa ene ye Mmebusem san se wo Mmebusem within e wo Bible mu adanti na se wo bimpo ebegu me ho fia na se obi mpo de mani ebe ye from cramp na wo de na minsusu se obeka ho bi papa no de nsem bebre de aba abonten na wakasa wie ye no na Mmebusem so de achopa de aba oye no se o video na eba abonten na nye se waheda se ogu Adom Kyei Duah ho fia na se bibisa wono san se obi anim se comedy ya wo yo san se comedian ase ne ho esere ne sa ne maniti ade bebe manipa eden asere e na ono woye na wa anhyeda se oye video bi sei edi egu eye ne papa Adom Kyei Duah enima ase anase woye edi egu ne ho finti wo de achopa edi abawo wie wo so asaso delete video bia woni eye Adom Kyei Duah ene obofo Lookalike no eyeye ni nyina no delete ni nyina e free eye send TikTok page o ni Instagram channel ne hihi we delete video ni nyina e free ho no ti papa no emfa enche no se bia ofa no bone kwan so a wo de ho achopa e de ababusun e be kwa akohwe eye video ya papa yi eba obekasa ye de efa ho Adom Kyei Duah bekasa efa ho no ye wi akwa akohwe de Mmebusem so eba ye no so eba bekan ne be ye wi a ade aka ne de ato amoso Bushia for ye the penalty shootout no ebe so. This is the penalty shootout between Reverend Obofo and Adom Nyame. The penalty shootout between Reverend Obofo and Prophet Adom Nyame. Ebushia for Ago Pramano Swaye say kiti. And the Empire Ibidra. Who owns the Yesu Moja? Who owns the Yesu Moja? Penalty shootout. Penalties are equal cap with Dasono. Who owns the Yesu Moja? Penalty shootout. The Obewini no Nachese Onona Yesu Moja no Eyanedia. Fi say I suffer me no Ubia see Yesu Moja no Eyanedia. Reverend Obofo say ono and a chair prophet Adom Yesu Moja no and the penalty shootout no and on a bekasa enti referee ojinamu and eyelewe yeah hey come and sit and have an excellent situation come and sit and I see. Yeah, this is yes, Moja penalty. Reverend Obofo versus. I do know that. Who will win this cup? Yeah, we are come to start. You understand? And next one, they for ni ago Pramano Sokra. Reverend Obofo the born habit to walk on it, you obe ball. Hey, you go! Reverend Obofo. What and they say, come. Adom Nyame. Edru prophet Adom Nyame so. Prophet Adom Nyame so ababe jina bo no ho. Prophet Adom ababe jina bo no ho no wakona chi wabo. Eye go! Ebushia for. Skills. Wabo no na eye go! Ebushia for Reverend Obofo asa to atina. Aka penalty shootout no referee wojina mu lewe say your economy ensa ebesie ye hwe say prophet Adom betimi de koto ayen kwan say the Reverend Obofo ebusian for prophet for aka ne chance ba kwa oba be say na say no so obetumi go
Reverend Obofo, watch it say oh ya branty. Ebusiafo agopramano so aye kiti. The referee we didn't go pramano so le way ye nyina che say what prophet Adom Chipa. The way ye nyina sa na kire na so ebusiafo. Ye hwe akala spiriti ye hwe de ebeko. Akala spiriti ye hwe de ebeko. Prophet Adom wabutu bompaye. Wasi erade kasa. Erade chiro to me. Wakwana chi erade chiro to me. Wakwana chi obobo no. Prophet Awabo Nanso referee abona bem say go e de na ekoso o party sui fansa ebeja Reverend Obofo e de di referee achi le wen o matu ahye ne so abusuafo ntokwa mu ayede Reverend Obofo ne Adom nyame so ja de tuani erade ntokwa mu ayede first 84 no way erade na ye kan say ebetwa ye ho ne asa kwa ba biem agopramane say kiti you better honey akwa baby Breka krai Befio ne abrante bi ya teseme Oblanu ko fi otamole ana odi gumi hu fio ne ga be gu ajio odi super meal e kan super e kan jala jio odi timatemo e kan jala jio me vampire me bunkotodwe srama sa abrante e kotosi ne pafa e ha na kan oblanu Adom nyame hunu ne papa ne maame mbobo Drola nyuma na chata ka na ofenche sa branche ne yemma ne nana no munyana ni ekake na ka blood no e ka omusumbi ka wo Yesu Kristo dremunti amen amen praise the Lord hallelujah amen amen was Stephen Adom Kyei Duah Lookalike eka Stephen Adom Kyei Duah boni eyo me Adom le dromo mesua abofo eka bofo kwi sa abofo na mesua no bra me maga na no no kura dikan yi ne hu adi kira adasa na kan bofo na ekele pe be ebako Ghana na etie echecho praise the Lord hallelujah so many years no you know who chire nipa afi baba o eji epo echon adesign ansa na meme beba danile eba efiso hye me se obedi mekan eja ka kela ka eba chon here amen amen praise the Lord hallelujah anunti na medress say no e wa ne sa ihineke ade nyankopon Hebrew cloth nkataso okronkron gumeso le ka Hebrew no for no kronkron for ihino and so Ghana ne ba sigana no bi atumi ayeseme enya fe ta akele ade we ago ne so le ka na esue no na ode ye concert le ka fe concert we na nkremoso me bintumi nsi enani awusa jamomle ekonye bakokoko abosomsom obia ntemte so obeye bosom biaro wati asante amle mukukura temte aka efe wati Yesu Kristo ja Yesu Kristo ene na asuafo nko ka ekaselo epe mapache wa ma ekpa fai ehale amen amen praise the Lord hallelujah praise the Lord hallelujah media Lepa omanga na chew ekpa Ghana mane fai amen amen me baisa me bete me ja wasro ho ni dine ne ho eba aka eba ba che eche nu egbe ehe ni enti ade bia me ka obi akomato ne yama wase no e wo ne ha ni be ka be fe mo kotu nyon emle sisi chonwe ebe ye me kra ya se ochina bi sunsan so bone ne ba edo ikla aka wose ko kaji no fonwe ba ya de medine betos aka egbai afo no na de atete ase ya pro sino ne chile se me fanye ni sino ne chile de fite de sha do jino ni ike ba ngo ne fe le juba
And until my brother Jesus Christ, you are very careful. We were a no Jesus Christ, you are very careful. Into Mubegunu say Judas, you know. You are the Anaka Judas, Bele. Yes, Bomodia say Uncle Basse. Yes, Bomodiaka, Eka, Balake. Nintina Judas. Let he won in Judas, Ebo. Judas, who were no one bonum. Judas, Boya, Ladeja. Judas who say why no ni Judas you say praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Me de me dwene ho kakra le edwen fio say abranti akobla nu ni would di me ho fel o ye fel o papa sene menyesa o papa fele je na kan mensa hwe wo wene so esa ha noko ya o he na no ona wo mbumme bule efrisa ne papa ye ne papa sene eja aka cha ta gbomojo gbanti fele mapacho e pa fai. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Sa platform for your friend in the sign. Abraham and your friend is saying Mmebusem. Atole Mmebusem. Mmebusem was to the Mmebusem with the Mobe. O le gbe ake abebo asani. Mmebusem abebo asani. Medase. E dabosie. Masere. E pa fai. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Adofo papa bi. Swalo ipapa ikome. Moni modi awo pa. Yele no ni ojoba. Wo sa brante so na wasefo fiefo wawofo nyina ye nyina ne ye wo Kenya ase. Bo blanu na enwe o so si bi fe ko follow efe wo fe wo yo Kenya ase. Amen. Amen. Kenya ase so hene. Kenya ase hu manche. Menene te say. Inkala nekani. Yo. So Media wa mume. le obule. Efirisa. Eja ake. Me ye hofo ne maba Kenya ase. Bodi le ni e ba Kenya ase. Ankanya sanka moso mo atitirifu aka wodi won so ye feudie sa. Gaje na kan tikule kule bo wo he na no me o ka oya me fe na kan no. Amen. Amen. Philadelphia. O de kro Empire Port Solomon. Me Adom dia me bompaya nyameti. Le dromo le kaje sole edunwo bo otwe. Na me bom me ho modern say akotreti afi paade. Se ebo e modern joba ngaka oda kla wa mo joba ngele. Me nkobi. E ya ngekokoko. Wa Yesu dim. Amen. 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 Enti adofo. Ewa abusuafo quick one me chia obibia Mmebusem nie ebacho ye video bi na me ye adwuma bi ye video bi a call viral nkrofo susu se ye ne papa Adom Kyei Duah ebacho ye adwuma ne ye nye ye ne no but mati audio bi na minuanom ne mabusuafo bi e kona aso mi nso afrefre me e ma me ne o makasa na emi se aha papa no na wi ase wo ye bibi na eha obi a ebi anya wone no but osusu se eye wone no a ewo se ujai se enwom kura na woto na obi fi se enwom a woto na yakuti anwom na wone me a se be ya ni nipa nyina betena asumdie nti ewo se ujai na me Mmebusem de na beba mu se me kofa sofo obi a onye me hwe ana se obi obetimi awo me se me kodi ne ho fel. But comedy, you can comedy, I ain't be montiasi. Mean means bebre. My delete video no. Means se papa Adom Kyei Duah, mean ya dear say, me de goon huffy. And I obin soon to me, mommy pass me goon huffy, a being see that no one in his right senses, and a bear sad, you know. Timidi Gatua AC
mikrom hene kenyase hene berema Fridua ajeman so nana bodi anam asori ensi uso na because audio ni mu no mete se papa Adom Kyei Duah yonko pa no na mikrom hene nso ohumi a onsi mi fam opemasem enti se enye ye ni papa Adom Kyei Duah akora akwa no no san be mikrom hene ne de e wo se mi dia ni die ni opu obia ba fast na me delete video no tina me delete video no nti mesre papa Adom Kyei Duah me nu ni asem me ni Philadelphia asafo ba bia nya asem me ntumi kura no nya asem emre bi kura o katai papa Adom Kyei Duah so be kai a Kenya asimishin su mu o katai be seye boys na be ye ma no Mmebusem me ena me be two tai no ache bade bia wo be kai forerunner bisa me na be ye ma ntimi ni wunya asem na ye adwuma ye ne toda nkrofo bi ente ase ba se ahawo nko anti no mesre ya delete video no na dia ababia no se adwuma ne yebejai ana yebehu se ne yebeye no yebehwe se yentia wona asubiem ida obi bia ye frame obofo konkron me ata me mre aso se me ba bagigi ankofo ni mamu tutu mase mamu fa me tutu obi so obi se me se no a ono so se me atade a me kwehie yenti ene ese me se na ma wura atade no me fa maami ti ya ne nyankopɔ bɔ me enti me nye den Abusia video na ye nyine kwhye bae no mra ye papa Adom Kyei Duah ohu Lookalike nsensem ya na koso nti anye ne de na ode ye ho reaction de aba abonti Mmebusem so aba be patch amasamre so asem de na asem ekọ abusia power extra eso inie comment bia pesa comment bia no be comment section no ase a ekwan da ho head opesa wutro bia atro to ho ye bai ba be kenkan de ama so se wo ye wini hia be ka krampo na se da be twro wudi ne ja no hoko ye ba ebebo wudin wa ase amu se ye hu de oba be twro ebia ye je comment bia pesa comment bia no comment upa twro ni upa twro age upa twro bia ofiri nyina ye je ye ensem bia ye ensem de opa bia be twro comment section no ase we nso na wa like de amai no wa share na afoforo nso anya bia ide a share o subscribe nso a ma remfi say notification button na e wo ho no odo nsa ebebo so eringe a che say video bi e be post bia no wonsa ebe ka be no anya bia share de amai fefefe so sanse power extra de ye dream ho sanse de bia de ne pa e na ebremu ne nsem no so de etwa gu afoforo ma so ene abefo tentan so no ni aboabo ni nyina no ne de abetu bejasrede na mo anya bi a share de amai midin no eye ba akope na na akua kodu sika pot kokoso tebe koso na oba me ho akona se subo TV sie uhia mes na afre bisika panso so amejo so nyame nhira so hwe power extra dani de nyina mekram